reka ngo ikaze nanone wowe dukurikiye muri wowe TV. Imana y'amahoro ibane nawe aho uri hose, uri muri Afrika, uri mu Rwanda, Afrika yose muri rusange, uri Burayi, uri muri Amerika, uri muri Australia cyangwa Aziya, ahantu ari hose uri ukabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda dukoresha, ndagusuhuje. Imana ibane nawe. Uyu munsi tugiye kwiga gitari, tugiye gufata nk'isomo rya mbere. Turiga ibihe bice. Turi bwige amajwi nk'atatu. Muri hangana uko tuzagenda tuyiga, ariko ufite igitekerezo, ufite inyunganizi, icyo ushaka kutubwira, twandikiye muri comment. Tubwire uko ikiganiro kibonye, icyo turi gukosora, icyo twakongeraho, utubwire uko byumva. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye NGD Bonheur. Aha ni muri wowe TV. Wowe utarakora subscribe, yikoreho, ukane no kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu nshyashya zikugereho, amakuru yacu mashya kugereho ku gihe. Kandi nawe ushaka kwamamaza, dutume, turagutumikira. Twandikire muri comment, utubwire icyo wifuza ko tukugezaho. Reka mbaye ikaze kandi mbifurize kugubwa neza. Niba aho uri hakonje, nyaboneka iyibuke wirwaneho wifubike. Niba aho uri hashyushye, gerageza rero ko habona akayaga, wumva uguwe neza. Ubuzima harimo imbogamizi nyinshi. Niba urwaye, ihangane. Niba urwaje, ihangane. Imana ikugirire neza. Tubaye ikaze rero. Reka dutangire. Ubundi gitari, kugira ngo twige buhoro buhoro nk'umuntu utangira kwiga gitari, ifite ibice bitandukanye. Murabibona. Kugira ngo rero twige, hari abambwiye ngo biraba tubwiye ubushize wese wihuta. Mbona koko nibyo. Reka tubanze twige none ubundi imirya bayibara bahereye. Imirya gitari ni iyi. Ubundi imirya gitari ni iyi itambitse. Umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu. Nuko bayibara. Cameraman, begereze ariko hanze bitagukunja neza. Ariko imirya ni itandatu. Iyi ni gitari acoustic ariko session, kubera ko idacomekwa. Hanyuma ibi ni byo twita imirya cyangwa string kubaza icyongereza. Hanyuma ikagira n'ututuzu. Ututuzu nitwo bita fret mu cyongereza. Ututuzu rero tugufasha kumenya aho ijwi riherereye. Ukamenya ngo ijwi riherereye aha, nk'abantu mucuranga piano mukunda gukoresha transposition. Iyo turi gucuranga gitari mu buryo bwa chord simple, ni uzasanga umuntu akeneye akantu kitwa capo. Gutaha nzakabereka, ariko nusubira muri video ibanza urabona capo iyo ariyo. Ni ka kantu kari gafashemo hano. Capo ni mu gihe wumvise ijwi ry'umuntu aho riherereye ukarishakisha ko none ukagenda wimuka. Reka tuba ariko tubyita kugira ngo wumva aho ijwi riherereye. Ariko iyo umuntu azi gucuranga mu buryo bwo gukombina amajwi, ibyo babesha bakunda kwita amabare, ahita yimuka cyane. Ubwo umuntu atangiye kujya amenya gucuranga cyane. Reka ibyo tubyihorere, hanyuma dutangire. Ubundi ijwi rya do bafata gute? Umurya wa kabiri mu kazu ka mbere, ukoresheje urutoki rubanza rwitwa index. Ugafata umurya wa kane mu kazu ka kabiri, ugafatamo umurya wa gatanu mu kazu ka gatatu, do. Twumva uko isona. Iyo yicuranga n'ubundi uhera ku murya wa gatanu ukageza ku murya wa mbere. Da 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 da.
iyi ni do. Hanyuma uyu murya iyo wumvise udasonnye neza, hari urutoki ruba rwarabangamiye undi murya, rukaba rwafashe undi murya. Subiramo kenshi. Hanyuma hirya aha ku kuboko kw'iburyo gucuranga indirimbo burya iterwa n'uko imeze, injyana irimo nibyo mu kwicuranga twita garatoma. Garatoma y'indirimbo iri muri zuke, iri mu kinimba, iri muri country ziba zitandukanye. Ubwo rero iyi ni do. Uhera ku murya wa gatanu ukamanura ukageza ku murya wa mbere. Ubwo turi kwiga kuyicuranga. Hanyuma twige na re. Re turayifata gute rero? Re turafata umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri, kongeye kandi dufate umurya wa mbere mu kazu ka kabiri, turajya dufate umurya wa kabiri mu kazu ka gatatu. Umurya wa gatatu nguyu, tugafata umurya wa mbere nguyu, turacyari mu kazu ka kabiri, tugafata n'umurya wa kabiri mu kazu ka gatatu. Igasonite iyo tuyicuranga yo duhera ku murya wa kane. Turi kumwe? Ngira muri comment. Iyi ni re. Noneho munyemerere dusimbuke ijwi twige so. Ubwo ndagira ngo nibura utangire wowe ukora umwitozo, nibura kuba wakwigira ku ndirimbo imwe n'imwe, kugira ngo nibura amajwi turi we turebye uko ari atatu abe yagufasha. So tuyifata gute rero? Dufata umurya wa gatandatu dufatishije urutoki rwitwa rw'isezerano, ruriho impeta. Tugafata umurya wa gatanu mu kazu ka kabiri. Niba wibuka kumwe twafataga do birajya kumera kimwe, ariko habura akantu. Wangiza ugakoresha agahera ugafata umurya wa mbere mu kazu ka gatatu, ugacuranga uhereye ku murya wa gatandatu. Ubu uramutse ukombinye aya majwi uko ari atatu, ni do twavuze, do, re, so, wow. Aya majwi uko ari atatu ashobora kugufasha gucuranga indirimbo. Kadufate nk'urugero, turebe nk'iyi ndirimbo wenda karahanyuze. Abantu bakunda indirimbo zo karahanyuze, indirimbo za mbere z'abanyarwanda bo hambere bazi gucuranga rwose b'abahanga cyane, ariko mu buryo bwa chord simple ushobora gucuranga mu buryo bworoheje ukayigiraho bike bike mu gihe utarajya ku rwego rwo hejuru, kugira ngo ube wakora nk'ibyo bakoze muri iyo ndirimbo nyirizina. Turebe urugero. Nk'iyi ngiyi, reka turebe nk'indirimbo ngo burya iminsi koko ni mibi. Ibonye turafata umurya, dukoreshe igikumwe, dukubita umurya wa gatandatu, tuzamura imirya itatu dukoresheje uru rutoki duhereye hasi. Turacyari kuri so. Hanyuma
hanyuma ukaza kwimuka ukajya kuri do, ukaza kuyifata uhereye ku murya wa gatanu. turi kumwe? abayizi ubwo mwumva itatangiye kuzamo, ukajya kuri re, abyumvise, tukaza kugaruka kuri so. Reka duse nk'abagacuranga gatoya twumve uko bimeze. Iminsi koko ni ibabaza bakundanye, managura ayo marira, ntanabunda tuzabonana, ubundi bukaba munsi twari kumwe duseka, natahanye icyizere cy'uko tuzongera kubonana vuba, nawe iminsi irakanyama, yaribitse byinshi duhishe, burya iminsi koko ni ibabaza bakundana, managura ayo marira, manahunda tuzabonana. Nk'uko nguko urabona twifashishije amajwi atatu yonyine: so, do na re. Akenshi indirimbo murabizi ko aho yatangiriye ntisorezwa. Fata gitari yawe tugendane, tugiye kugenda, tujya dukota tan 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 muri ubwo buryo. turi kumwe? Tan 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 tan. Sol, tugiye kujya kuri do, tan 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 tan. Tujye kuri re, tugusubire kuri so. Akanafashe nakubisemo ka gutya, urabo karetse wowe ukore kariya kari simple, twikorere kano koroshye, hanyuma tukigireho. Wakora muri ubu buryo kandi bigakunda. Yaba ari n'igatoma wenda y'indi ndirimbo. Ushaka hari indirimbo twacurangira mwaha bikagendana, ariko aya majwi urayabonye twakoresheje so, do na re. Reka dusubiremo. So ni iyi, umurya wa gatanu, wa gatandatu, sorry, pardon, mumbarire, mu kazu ka gatatu tugafata umurya wa gatanu
mu kazu ka kabiri dukoresheje urutoki rwa kabiri hariya, tugafata umurya wa mbere mu kazu ka gatatu gutya, hanyuma tukavuza duhereye hasi tukaza kugarura hejuru gatoya. Iyi ni do, ni sol. Ifate wumve ko bihura, ongera ukoreho. Okay, dufate na do. Rufite impeta mu murya wa gatanu mu kazu ka gatatu, tukajya umurya wa kane mu kazu ka kabiri, hanyuma tugafatisha n'urutoki rubanza umurya wa kabiri, tugacuranga duhereye ku murya wa gatanu tumanura hasi tugarura hejuru. Hanyuma tukajya kuri re, umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri, tugafata umurya wa mbere mu kazu ka kabiri, tugafata n'umurya wa kabiri mu kazu ka gatatu, tugahera ku murya wa kane ducuranga tumanura hasi tugarura hejuru, ariko noneho yose tukayimanura tukayiheza. Iyi ngiyi rero kwayicuranga uyimaze kuyishyiraho neza, imirya yawe ireze neza, wacuranga iriya ndirimbo kandi bigakunda mu buryo bwa chord simple.